ngasi numida wairam phongkhiba tongan manipuri siphongsing amasum thokhiba thawdo wathoksingdagi maruoibi ipausing miyamda thamjagi ahanbada kanglaipak ki mairadagi lokusaraga manipur miyam angakpa phangna wari manipur bu yeknabagi makhutagi kanbiyu haina congress ki mere bimol gi makhong paiduna kaptuna khurum khre Taragani Pansup Lok Sabha Mikalusiki Ahan Batangaki oina April Taraka Mapana Pangtokadoriba Inner Manipur Parliamentary Constituency ki Mikalusida Medep oina Songthurakli Basingbu Voter Oiriba Miam Mapung Pana Sagoli Bra Haiba Kangnaba Medep Oiriba Singi Mayum Satuna Aikogi Paumina Yangsin Bagi Saruk Ama oina Congress ki Medep oina Songthurakli Dr. Angomsa Bimol Akoizam gi Kasam Thong Kaithil gi Maning Maktuda Ladiba Masagi Mayum Satuna Yangsin Crack. Ngasi ayuk pung nipan ga makhairum taba matam na pauksi sigi Yangsin Kongsat Aduda, Congress ki mere Wadiba Dr. Angomsa Bimol Akoizam gi Mayum da Inner Manipur Parliamentary Constituency ki Mapam Kyadi ki Lakpa Masingyam Lapa Nupa Nupi Kayamarum na Signa Saina Pangamdana Leramba Thinki. Lakliba Mipum Kutimagna mere Wadiba Dr. Angomsa Bimol Akoizam Unaduna Warisanabi Tanza Launa Bonaki. Yauna pukning nungsiningai oiba thawdo asi thengnarakhibada mere oiriba Dr. Angomsa Bimol Akoizam unaba lakhiba nambol laima pokpamdagi nupi khrana mahakpu hek uba matamda khubak ani lonatunu khurumki aduga mamitagi mapi sinthana kaptuna mere Bimol gi maphamda Manipur miyam hainingai leitana wari Manipur si kangkhong sairaba mapi mapa ngakpi senbinaba leitraba haibadu wari Oza Bimolna mere oina songthurak liba si aduki matik sakse Ozana Manipur miyam gi awaba si ko onbiyo loinana Manipur imabu yeknabagi makhutagi kanbiduna tangdu leitaba ingtapa kanglo masil gi marak yengsinba leitaba Manipur ama haibadu ohenbiyu haiduna mere oiriba Bimol Akoizam gi makhong paiduna kaptuna khurumki yamna ngakpa thawdo adu ubada mafam adu tilliba nupa nupi ayambana mamitagi mapi taduna kanaki Nupi aduna phongdokhiba nungduebu wafamsing adu Manipur praja miyamgi thamoida sapmanana fawbugum toki Nupi aduna mittagi pisintaduna phongdokhibu wafamsing adugi pakum mere oiriba Bimolna thauna fana pikhi maduri aihakna MP election asida mirep oina songthurakliba si Manipur miyambu awabadagi amadi Manipur bu yeknabagi makutagi kannabagi damaktani Iraibak amadi leibak miyamgi damakta thamoi sengna thabak tawba ngamnaba honagani Angom sagai da pokpa angomsa Bimol Akoizamni haibadu aihakna iraibak miyam gidamakta tawthurak pathabak na mayek sen utkani haina wasaktuna tilliba miyamgi mafamda lakthokhtuna khanki atopa paomana election gi code of conduct satnakraba matung Manipur laingakna department kaya da recruitment process sathariba thingnaba congress na CEO da hokathre Election gi model code of conduct satnakraba power Manipur lainga ki tungan department singna recruitment process sathaduna leibigi mayokta ngasi Congress party na chief electoral officer CEO lamphel pat pokatre paliba lainga action election benefit phangnaba niyam lana thabak tawba khutakta topiyu haina Congress ki maikeri gi phongdorakli hiramasiga mari lainana ngasi CEO lamphel pat Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki president Kemega Chandrana Agriculture, Education as Ayush Minor, Irrigation, Veterinary, Forest, MSP, DCL, Young Department Tarago Humdagi Tuan Posting Recruitment Code of Conduct, Satnaraba Pauba, Process Satavagi Matano Wakati. Wakati role Pisin Kiba Duga Madi Lena, MPCC Legal Department Vice Chairman Rabi Khanai, Manipur Laingaki, Department Tarago Humdagi Tuan Post Launavigi Process. Model Code of Conduct Satnarabasu, Ngasi Pow Leptana Adumak Sataduna Labasi, Niam Kaina Langana Satavani. Mars Taraga Tarukti election Code of Conduct Sanakrabani, Adubu Makhatana, Employment Exchanging the Tabak Pangriba, Lamdam Siki Nahasingbu, Tabak Pigani, Haiduna, Process Satabas, Langaki Kari Agenda Labano, Tabak Logi Haragasumika Luraga, Code of Conduct later Matam the Lobium. Employment Exchange da sponsor thariba miyambu wahaliba si election benefit phangnaba tawribra haibigi singnaba lei masi tawdanaba CEO da wakatpani karigumba masida CEO na thabak mai khalaktrabadi Election Commission of India ECI dasu wakatlaga naiki magna makhatana hai election asida BJP na mai pakna bokhona bud niyam kai thabak kya tawba si lebak thibani masida mari leinaba sina thabak paikhatpa ma thoktai bot kana bokhona bud sel thumi
yenba niyam kaiba thabak tawba tokpiyo Chief Minister gi banglo mamang handak imai wil kayana borlai khurumbagi matawgum sangdiba Code of Conduct thugai kiba kya gi matang su report ama laklagani thasai Maraksida Singmairong da ahal oirabi amada BJP gi candidate vote pinabagi niyam kaiba thabak satharamba dasu taraina lawdi haikhen su pausta palakli Atopa Paumana, Yep Pausal Pirakli, Sajibu no Mapan Sairao Bonalapana Lamdam Sigi Miam, the Maruina Sanama Lening Sata Mita Singi Mapamda, Rural Development and PR, Mahut Minister Yumnam Kemsan Singan Yep Pausal Pirakli, Minister na Pirokiba Yep Pausal Sirol Sinahai, Sajibu no Mapan Sairao Bonalapana Lamdam Sida, Nunga Yefaba, Watapa, the Pinava Oresano. Loinana, Lamdam Sidi Hena Nusi Sanava, Tangdulaitaba, Marata, Lamdam Ama. Tung koina ohen biba sajibu no mapan ba sairau bana lakpada purak po oirasanu haina taibang semba mapu ki makumda thawni jabaga loinana miyam da ye proposal pirakli atopa pawmadana rims da hyperbaric oxygen therapy center hangdokre awang nong poklamdam da ahan boina aruba laina na nakiba anaba singbu fogalakpada mating oiriba hyperbaric oxygen therapy HPOT center ngasi RIMS ki plastic surgery department hangdokre ngasi RIMS ki director Professor G Sunil Kumar Sharma na hangdokiba HPOT center si Chamber manga leiduna Manipur su ahan bu oiribani HPOT center hangdokpagi thoramaduna RIMS ki medical superintendent Professor N Sanjit plastic surgery department ki head of department Dr. AK Ibohol amadi staff singna saryaki Thoramga Mari Lainana Professor Z Sunil Kumar Sharma Fondokibada RIMS the Chamber Manga Thamdunangasi Hangdokliba Hypersonic Oxygen Therapy Center si Maruena Diabetes Food Fan Skill Backsore Radiotherapy the Soklaba Anabasing Forgot Pangamdraba Radiation Sokolaba Skill Sing Tuna Forgot Hanabahana Badamating Oiragani Hanafondoki Plastic Surgery Department the Head of Department Dr. AK Iboholna Haikibada RIMS की authorities ने plastic surgery department की दमकता hyperbaric oxygen therapy center अमा थंबा सी हाइनिंगाई लेतना नुंगाई बखावी हाइरबी equipment असी department खुदी मुक्त सीजन अभी है मसी थमलबदी मियाम की ओइना यामना कानागनी हाइना फोंदोकी अतोप पावमना NDA की candidate सिंदा AMDA ना सपतनी तोंबी Taragani Pansuk Lok Sabha Mikala National Democratic Alliance NDA की candidate सिंदा Manipur Democratic Alliance AMDA na sagot kani haina AMDA की advisor Moirang Them Tombi na fungdokre wapam asinga si Imphal की Babu Prada deba Sibesana Bal Seva Bhon pangtukiba pau gi mifam amada advisor Tombi na fungdokibani mangna makhata na hai Manipur Democratic Alliance yauriba political party singna NDA की mirep animak sagot pahani ganare Inner Manipur Parliamentary Constituency the BJP की मेरे पोइरिबा थाउनाउजम बसंत कुमार अमदी आउटर द NPF की मेरे कसुई तिमोथी जिमिक्ता AMDA ना अमत ओइन सगतुना election asi thina gane ki mana makha tana permission da hai Manipur khunda minari ba furup kudimak amat oina English himna pami mapal gi naro da salak election immigrants singna makhoi gi ba tongan ba administration siam no honari ba CMDA lenga ya ba ngamlai Manipur gi tokhai ta na ba honaragla ba sab sab pakum pi gane ki atop pawmana polling personnel singamari security personnel siba matamna lupa lakh taraga manga dagi kuntra paw pi gani ECI taraga nipan suba lok sabha mikal gi ahan ba tangka ki oina bot khombagi khongjel atuki matik yang na sangkhalakli mikal asida mataw tawgudri ba polling personnel singamari security personnel singi marakta siba yorogla badi lupa lakh taraga manga dagi kuntra paw pi gani haina election commission of India la thokre adubu polling personnel singamari security personnel singi marakta aso apan yorok matamdana lupa lakh 7.5 tigi taraga manga paw pi gani hari ECI na lakhoki bigi matungina lebas gi maru oina sahar gi mafam singna lairiba naha singna mikhal sarugyana bigi tamakta social media platform da akhanaba platform ama ECI na singna hauji bharat sinba thuna sathari social media ra sathari ba campaign asida turning taragani-pan URD1 haiba message si piduna naha singbu puning singhali turning taragani-pan asida masagi sei taragani-pan suduna electoral roll da ahan boina salaglaba naha roll singbu sungsoi suduna election na sarugyaduna bot thadan hanabani hari
अमरोमदा ECI ने इलेक्शन पांगथोकनाबा मतम लाउथोखिबा नुमित कुन्नी असिगी मनुंगदा मिखलगा मरी लेनबा थाबकसिंग पांगथोकपा याहननबा तोवान राजनीति दल सिंगना ECI दा अयिब सिरोल पिसिलकपा लिसिंग हुमद्रा रोम सुरे हाइदि पिसिलकलिबा सिरोल असिगी मतुंगिनदि मतम खरगी ओइना राजनीति दल सिंगी ऑफिस हांगदोकपा याहनबा युम दा संगदुना पोट खोमा मदि वीडियो फेंसिंग सिजनबा याहनमनि मसिदा नतना हेलीकॉप्टर अमदी गाड़ी सिजनदुन इलेक्शन गा मरी लेनबा चेजाई साइथोकपा याहनमनि मसिगिदमक्ता ECI दा दरखास्त थारकपदा लिसिंग निफुगोमदगे सत्रुक के अयाबा पिख्रे सेरोल सिंह अदु ECI गी सुविधा प्रोटेल गी खुथांगदा पिसिलकपनि प्रोटेल असि मिखल निंगथीना मसुम नियम सुमना पांगथोकपा ngamnaba ECI ना हौदोखिबने हारि अतोपा पावमना सई मौद्रागो हुमदोई शुरबी अमदा serial number 2 द बोट थादबियु nga चानबा CLP गी हाइरुबगी DEO इम्फाल ईस्ट वकटख्रे तरागनिपान सुबा लोकसभा मिखलसी की अहानब तंगक की ओइना इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्यूएंसी की इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लैबा मसागी सही मार्फुगा मंगा की मथक लैबा सीनियर सिटीजन सिंग अमदी सादा निफु डिसेबल ओइरबा मियोइसिंगदा बोट थादबा ngarangdagi yokre मसागी सही मार्फुगा मंगा की मथक लैबा सीनियर सिटीजन सिंग अमदी सादा निफु डिसेबल ओइरबा मियोइसिंगी मयुम सतना बोट थादबा होखिबा सिगी मनुंगसना ngarang इम्फाल ईस्ट की चिंगमैरोंग मनिंग लेकायदा लेबी वांखैराकपो मनी देवी सही मौद्रागुमदई शुरबी अहल ओइरबी असिसु मसागी मयुमदा बोथादखि माकी मयुमदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मिखलगा मरी लैनना थबक तौबा बुथ लेवल ऑफिसर BLO सिंगना असौबा थाउदांग लौदना बोथ थादबगी थबक पांथोखिबने हाइदि ngarang nungthil pung ahum tabada ahal oirabi nupi asigi mayumda election gi BLO oina mathau tawriba nupi amana ahal oirabi वांखैराकपो मनी देवी की मयुम संगलगा बोट थादना बाइखि लोइनना BLO अदुना अहल ओइरबी असिदा बैलेट पेपर की serial number 2 दा बोट थादबियु मदुगी दमक्ता nga चानबा CLP गनी हाइना हाइखि हाइदि BLO असिना अहल ओइरबी नुपी असिदा हाइकिबु वाफम अदुमा अहल मसामका मियोय अमगा वरी सानबा मतमदा मयेक सिंगना फोंदोरखि लोइनना serial number 2 दा बोट थादौ nga चानबा CLP गी हाइना फोंदोखिबा दु BJP की मेरे ओरिबा थौनाउजम बसंत कुमार बोट थादौ हाइबग समानै मदुना अरानम पमै सेजनदुना BJP की मेरे नमदुना बोट थादना बोखनरी हाइना पेनादबा फोंदोरखि हिरामसिगा मरी लैनना तरागनिपान सुब लोकसभा मिखल असिगी इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्यूएंसी दा INC की मेरे ओरिबा अंगोमसा बिमोल अकोइजम की इलेक्शन एजेंट ओइना मथौ तोरिबा हिदांग मयुम सुरेश शर्मना फ्री एंड फेयर ओइना मिखल पांगथोखनद्रिबा असिगी मतंगदा ngarang अयिबो वकत सिरोलम डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर इम्फाल ईस्ट पिसिंख्रे लोइनना nga चानबा CLP गे serial number 2 दा बोट थादौ हाइना हाइकिबा मरी लेनबा BLO सिंगी मथक्ता आइन गोयब थबक लखनबसु खनख्रेदि मखा सथरक पोइना अतेन पाव खरना सेनापति दा आर्मी की गाड़ी न थोमद नहा अमा लेखिद्रे ngase पुंग निपान ग मखैरम ताब मतम इम्फाल दिमापुर लंबी परिंगी सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुंग जनबा दी सेनापति डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मनाक माउ तमना थौदुना लाखिबा इंडियन आर्मी की तता ट्रक अमन थोमबदा मोटरसाइकिल थौदुना लाप नहा अमा लेकनबा ngamdana लेखिद्रे लेखिद्रबा नहा अदुगी ममिंग मंगहाइंगम होरम सैकुन मथु अपोपा कंसंग होरम कवि सेनापति डिस्ट्रिक्ट की तिंगसोंग सेंट्रल विलेज तगिनी थौदो फोफम दा हाक्थिंगना उहोबु कुंजासना फोंदोरपगी मतुंगनदी इंडियन आर्मी की तता ट्रक अदुना नहा अदु बोथमलमलगा हन यिंगलमदना मौमकि तमना गाड़ी अदु थौदुना सखि असिबा सांग पुलिसना थौदो फोफम दकी लोकलबा मतुंग सेनापति डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थमख्रे थौदो अदुगा मरी लेनना केस अमसु लोकत्ख्रे हाइदि अमरमदना इंडिया अमसु म्यांमार की करेंसी नोट सिंग यावना मियोय मरी AR ना फारे असम राइफल्स की टीम अमना हौकिबे एप्रिल मंगा इराय नुमित मिजोराम की सिहा डिस्ट्रिक्ट की मफम अमदा आइन यादब पोट पुथोक पसिन तौबा मियोय खरा सतोक चसिन तौरे हाइबिगी अकनब पावम फंगदगी मफम अदुदा संगसिंदुना लंबी दलाप गाड़ी सिंग चेक तौबगी थबक सतखि हाइदि मदुदा सिहा डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सन्ना जरांगलिंग विलेज मिनी ट्रक मंगादा मियोय तरागा तरुक तोंगदुना लाप थेनखि गाड़ी अदु मखातना चेक तौबगी थबक सथब मतमदा इंडिया अमदी म्यांमार की करेंसी नोट क्या लोइनना पोलम सिंग अदु पुरकपदा सेनबनी हाइबा मियोय मरी हाइबदी म्यांमार मसानी इंडिया मसानी फगत पंगम खियादी पाउसिना हाई असम राइफल्स की कांगबु अदुन मिनी ट्रक मंगादुर की फगत किबा म्यांमार करेंसी नोट अदु इंडिया की सेनफम द लुपा लाख कुंथ्रागा लिसिंग हुमफुगा निपानगा सुपनगी निफुगा मरिनी अदुगा इंडिया की करेंसी नोट ओइना लुपा लाख अमगसु फगत पंगमखि
ꯐꯒꯠꯂꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎꯅꯤꯡꯈꯣꯜ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯕꯥꯇꯥꯂꯤꯌꯟꯅ ꯉꯁꯤ KNFꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ 3 ꯐꯥꯔꯦ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯕꯥꯇꯥꯂꯤꯌꯟꯅ KNFꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ 3 ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯑꯥꯔꯃꯤꯅ ꯆꯤꯟ-ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯨꯠꯊꯠꯅꯕ ꯂꯥꯛꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯉꯔꯥꯡ KNFꯀꯤ ꯆꯤꯞ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯕꯥꯇꯥꯂꯤꯌꯟꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ 3 ꯑꯃꯗꯤ कार ड्राइवर अमग फारे है बंदरबंस एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होसेन मुहम्मद रायहन केजी मीना मीडिया फोंदोक्रे है दिल्ली बांग्लादेश की पावमन है फारब मियोइसिंग हौजिक फावगी ओइना मसक ममिंग फोंदोक लेथ्री मियोइ हुम अदु स्क्वाक यूनियन ऑफ बंदरबन सदर उपर जिला सरोनपारा जदादगी फाबने है मियोइ हुम अदु बैंक बॉरिस तौखिबा सिक्योरिटी दे अटैक तौखिबा इंसर्जेंट ग्रुप सिंगी मतदु सथरकपा जॉइंट ऑपरेशन दु फाबने है मखातानसु बांग्लादेश आर्मी पुलिस अमदि रिपीट एक्शन बटालियन सिन कुकी नेशनल फ्रंट लेरंबा याबा मफम सिंग अकनबा ऑपरेशन सथरी हैना पावगी सोर्स अदुना मखाताना फोंदोरकली मखा सथरक पोइना लुसिलक पोइना तो पावमना सकनायरबा फगिरोय जोसेफना मल्टीमीडिया कैंपेन हौदोखरे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बिष्णुपुर की मियंग मखादा सिस्टेमेटिक voter education and electoral participations SBEEP की हौजिक चथरीब voter awareness की सरुक अमा ओइना ngasi district asigi icon ओइरिबा सकनायरबा फगिरोय थोक्सम जोसेफना मल्टीमीडिया कैंपेन हौदोखरे DC ऑफिस बिष्णुपुर की कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथोकिबा थौराम मदुदा फगिरोय थोक्सम जोसेफना कैंपेन अदु हौदोलदुना election awareness की ओइबा wall poster क्या सु लॉन्च तोखि थौराम अदुगा मरी लेनना फगिरोय थोक्सम जोसेफ फोंदोखिबदा हंदक पांगथोकदोरिबा लोक सभा इलेक्शन असिदा लमदम असिगी मियामना अकीबा यावदुना इसागी voting right अदु मपुंग फाना सिनबगा लोइनना vote थदबियो election da akoina saruk ya vibes democracy bu henama pang khat anbadana tan lenga lon apaba ohom purak ngamgadoriba naiki ado hosukina di miam paw sumatang solution jarage masamiam puna no update na minasi